لەگەلێک باژارên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li dijî êrişên li ser Rojava û Şêx Mexsûd û Eşrefiyê çalakî hatine li darxistin. Di çalakiyan de êriş hatine şermezarkirin û piştgiriya berxwedana Rojava hatiye kirin. جبوه الحتشة وكدي شتين جريداي سماوي دا جد جرن اما چالاكي خو پیش بخن لگل خو روجاوا گل سوريا خودي در بكون يكتي اتفاقيا خو خورد بكن اقتنعني